Iy'ngozi temhlaba tiningi kakhulu, kepha nanamhla loku umhlaba usekhona. Wena bewungibani ukuthi yakho impilo beyingaqonza malanga onke? Ingani phela kunele kujabula kanele kukhala nalo lalivele likhona? Inkinga ukuthi kukhala into lengamukeleki lula etinhlitweni tethu. Ngikhuluma labanye bathwala ematshengesifuba ngakho kona lokhu. Labanye bacabanga bagcina ngobe nasemicondweni yabo kwase kufika insambo njengesisombululo lesasingcono ukuthi khipha kule nkinga lebebabhekene nayo. Nalokucabanga wayicabangela yakhe impilo yedwa, bese uyakhohlwa ngehlobo nebangani nabo bonke labamthandayo. Labanye baze bakhohlwe nangemphefumulo labawuletha emhlabeni. Lona mphefumulo usatophila kanjani kulona mhlaba uma sekuhlula bona labawuletha kulo mhlaba? Impilo ayikho nzima nje, kuphela yamukela simo ubhekene naso. Konke kunesikhathi, asikho isimo lesingendluli. Akusavumi ngithule. Siphamandla Blue, please follow even on YouTube. Siphamandla Blue on TikTok, Siphamandla Blue, Facebook page, Siphamandla Blue. Siyacela guys.